MC Bambunge County ya Mary bambiriretie ndunga mature ne gutegere mwe mirande county iria bathuririte mbeca kiri budget ya county barungite nteriti South Imenti muthenya junare MC baba bamenerete thirikari akawira mwangaza ni untubakira skimu KCD kiraba kuga mukandarathi nari mbeca cionthe milioni mwakatanta ijiri na ngugi ukinyete rikitie baruga kirasi kiu kirakiri skuru ya primary ya Marimba kiathuriri mbeca kiri mwaka ja 2023-2024 na nande bakenda kumenya gitumi kya mukandarathi kuri watirikitie ngugi bakiuga bagieta bisa muneno wa kithomo na CC wa Rwangiruru kenda kubatariria mutukikare na gutwacha muthenya jwanaru MCs Bambunge ya Meru barani aregani na utongeria bwanga bana ora weberu obisi ne mbunge ya seneti ni weka wira mwangaza ni bethirite bakirunga matura mwanya geshigo mbunge ke South Imenti bagite kagamirandi rekona ni thithikite maratasine indo kinya mature ne guteo naja ni Marimba primary kiri kirasi kya Isindi kira gyatengeri kigena kya mwana wa chiringi milioni mwakaturumo ijere kiri budget ya mwaka jwa ngiri jere 23 gwita mwaka jwa ngiri jere 24 nemses baba dugererikana kirasi geke gyaki na kyathira kyambirwa kuthomerwa indi umarabore kirasi geke gitauma nthiguru ona ni kirasi geke mbejira cianenganirugu ici atumiro na ciathira lakini kirasi bukuona agukorogia aki lakini ke mauguguru rikana kirasi ki kiujuri na ana beku iba kuthoma go no sababu ira tujirite aja na arua kirasi giki atengero 1.2 na 1.2 ne wona mwanka utino kiathithwa utibu kiathithwa na atia na ibu ntu ngwenda gwira Meru indi ni mfano yo irasi bira bingi ndene county yonthe ukera wita gisukuru cietu 777 ibu cionthe bwonka allocation ile ya bwetho ni MCA ibu irasi bikario department ya education for the last 2.5 years gutekera sinkinya kimwe yaka kiojora na mbeca tutura gwikira example kwa US ndenda irasi nkorokia bitano mbekirite mbeca for the last 2 financial years na mwanka na ruo gutokiambiriria na kawira na gwikumia muno na TV ne na mawaziri zawe bakiagiria Meru burabaritete ngugi ni MCs baraba ugete bachokera mbunge bageta rungamiri barwangirwa kithomo kire thirikari ya Meru kenda bagatariri na kigena kya Meru kire batwire contractor woka kirasi ki na biu bingi ndene Meru county bira bitumbite gwithura bibwethetwe ni bawo na ndinama tukonia Meru contractor bawu babu ibakawira mwangaza na ibu onto ngwitumbite gwithura ritikite mwangathai korokine borotete controller wa budgeti bakiuria ketha no kaukukumoneka wira mwangaza kana natia nikira bakugali boti cha controller wa budgeti chiriuga kawira mwangaza na tumirite kigena kya Meru bwega indi weja maturene gutemirandie kuonania de control of budget ya kuroma obuo na kaua county ya Meru niyo county ra yombete gwithura tumirite mbesa na njirere bati kai compromised kana nate gukarangi kiambere control budget atiomba kugeta oversight kai kagerwe maratasi no keja kumuikeria maratasi sasa ini jonde na aja batiko sainwa nekakorokagia mbeca na kauga project iwe kugeta ate kuthira kwa gwije project ira kawera agotomera na kwa area Meru ora ije gotomera mbeca cia Meru na ora karetie mbeca cia kana ka Meru nebo kuona ora ikaretu aja iji nakio ikaretu muno ici na jumugambo jo bamwe batongeria baskuru ya Marimba primary wa mwana chiari tukuga ibwaga no ntu bakuthingata na itugwitegia kuma au witigio bwetu ngugi kathirikira na mbeca iketha cia misappropriated ikathingatwa cioneke na ri contractor na nengerwe mbeca na reja ala tuandika kinya twanto banjara twaromba cukuru into jakagoto tutumirite cukuru muthanga ijo cukuru tutumirite almost mbuka musurori mbao che cukuru izo atumire muno tutonri into biria byongwa bya batikweja ejira tuiga nusurori ndarugo asokare takamuthanga nusurori kakinya ngugi bukona itimo kau so far le kondire into biria atumire bya cukuru
bitho bicoketwe na twirwe niki murandi jwa rungamire jonto isindi batena class kinya rwangirwa barabara MCs bane barorotete bakiuga njerera nyingi itegũkũrũkĩrĩka wakagita gaka kinya nyuma yabo kwethira baitengerete kĩgĩna itukwenda kumenya turi Amiru mbeca ujiye tukaikarita ngugiriku kwa una ndenda kwira Amiru uju no ndumbije party jionthe ji Amiru ire impossible jari kurauraga njira itigwitika na gwakwa itikumba gwitika na kwa eximio baba ingi aja uju tukira kwa barabara ati ngugiritete mbeca inkai kwa ujitigere MCs bankũrũkine baikinyete kumukumu politiki nĩ kĩgoji Mulandi jwajo kwerekana jotengeri kigena chiringi milioni 3 indi Mulandi jo akinya maturene gute jo kuonekana ukina tega aja class kene githomagirwo ni arutwo na no gona ni polytechnic ende tukarigwa atiri ketho ni ndarukitire mbeca kajihetire o forma ngabana ne erire antu bathagane mbeca na bagweta batanenkerwa ni atangasire kinya nare ari goji market auga ne mbarukitite mbeca lakini community bakuthagana mbeca na nibetete no maita 3 batanenkerwa mbeca mudiene ni MCs barabaugite bali na wirigiro ntariki 18 cha mweri jojo Meru ekono kana ethire kiona Kyoto na matariki 18 Meru eye ikala liberated kuma gĩcigo mbunge kĩa Southiment nkĩripotera ndeto cia werũ wikendi rĩakwa rĩtwa nĩ Mũtungi Kare.